Women's Day hi International Women's Day to kisayin kay man haulim na niaw cha ka hinay no min hi hichini ko hi hoilai mona hung ki mang panham koi hon ahin man panham ibise aki mangham ti haulim na niaw sa ananeu hite International Women's Day kiti hi ay pawin van noi pumpia no meite ni ko akiti na hi hichini ko hi itia chule hoilai gama hung ki mang panham itile sangkhat jako somlakhat kumin gamlia Tiju, Austria, Denmark, Germany, Chile, Switzerland ahong kimang panin ahi. Hichikom chun hakaw nisim som lakonin akimangin government ko ma ngena phabeb ananayon ahi. Hichiho chu nato namun na hihen bulha na hihen lang tilhet gil na lama hizongle thanay na biding chule chombol na vetlam dan na beisa ding ti ahi. Sangkhat zako som na thumkum ma panin hakaw nisim git hi hichini ko man na ding hin namdat na ahin boltawin hichi akipat na chu United Nations in sangkat zako somsagi langa apana International Women's Day hi ahin man pa na hitay hichi to kilon chun hichini ko hi kumsein thupi chom zangin ahong kimang tawpe na hi United Nations in Violence Against Women kiti numay chunga khansit na musit na hi iti ahil chenem itile na asa chunga molha a jebbo hilowin alung themnat na thei seido doha a bolna sumin sit chule gi na ti ho hi ahi ati na hi stages ti chu aphat abi in vietnam na atoun hi cho chu aban banin new khatna na veu hite prenatal ti chu bin masanga panin anu nau busong au muba panin sex selection abortion ultrasound na avema sajivin no mai ahile su mangdeng longjong agelji tawin hi ani na infancy ti chu ong pin la no mai ahile kipapi be se lo chule ei hola achu no mai hile naw do ben kiti ho lo pi ta ki bol pi be se lo athum na childhood ti chu school kai the hong hi win jong school phale school hoya ki sol zo lo government school pawa akai jong le kilong thai jeng kisu hal na ho a phat ki pi be se lo alina adolescence ti chu teenage ahong nunga hiu wa patna ata sa chunga sumin sit na anup lo na a kizampi kidai chat vai ti ho autonom jivin hi reproductive ti chu ahong ki khan the jinai chanai thei ahong hi wa pat ama nop lo na a hunama su setting jinai sa hwa dinga ajipan avo alung thimna na theile eng bol na za chom ate akhanga konin autonom jive achaina old age ti chu ahong te setting ole don nom lo na kho sa lo na adam mo te ngojong le in sung mi te atute achate amaute a konin achang jivin hi eho thadaute society ahin no mai te din mun thangpi pasal to akiba lona tampi omin hichol achun new khat anaveu hite akhanna religion haule bi lamahin thuni sanin no mai jong aching athiam abol thei tam ta om tan ani na leset ta sa ke vai po na langa thuni san hin eho society a no mai mla khatlani bo yum na layu win hi hichi even na hile masangla ya chu no mai chu no le paten no mai ipile kha asim ngai di ham mi ading beb na ha to sa ding hi ti hi hichi ji chun khangi za nam khat pasal to thiam zil na lama ki ba lo na ana uma in sunga zong khosunga zong chule langpi ki man cha na zong vietnam na ana umpe hi pathiane no mai pasal ki bang chana thloi pe o hin inaman cha sa lo je uwa bo pasal ho ana pha zo lo hi tunwang no mai ho zong din mun sang ta ichang tawin india president chan gei zong ina po phatawin hi athumna khosung ke vai homna te ka nain village authority u movin kaher khel lo le to ni chanin khosung ni la thum kal hi ponte no mai village authority member chan vo chang zo hi to sai la sa ke vai homna ho no mai panglo wa lo theng thei lo hi vet sa nan vai homna hi hen pol pit chunga to sai na hi zong le no mai to sai kangai nom poi ji no mai to sai po iti jivin gamle nam tho hi hen phung tho chang tho hi zong le no mai ama sai dinga hi poi akam ki ho tu hen iti jivin lampi chom ma i khan to ta wangwin no mai i sa lo na vietnam na longpun hi e ho tha daute society a inei jing na layu ve no mai vietnam na le mu sin na inei jing wangun ain ho hi longsit ta hi ve pasal to aki khina ga ve kit lewhen chapang nunga chule nupi hi zongle jingka aki thowa pat zan imut kon ge ya ki saboi o hi atho le in sung mi te ading breakfast ti chu cha ima asim diu in sung su thenga bol diu en hon pon sop chule adang ai mut kon chan ge wa to diu to ki challo hi cha jong chu ni khato bu an hon ge lew ipina to ham tia inei pu long hang na lai chule me atoi lo ni jong le hi cho po na ho na tia in sung mi ten long han khom na lai maljin hung ham hi lo le bu
alhin lo di zong le adi di a minu ho hin kei kagil akil poi ati ziu ahi lo le angol ngap cha jeng o hi hichan ge ya insung angai lut wangwa insung hi han lang pi kiloi khom na hi zong le Vietnam mu sitna umjingu dunia hi International Women's Day ahi to kisaya ilungpunu ihial diu amamo le jeng na hi tuni ni kho hi mun chom choma district level hi han area level hi han state level hi zong le montena ai ta pat ung ke bang jeng pe khat cho hi ichini kho teng la hin no mai holam pi chom choma pa chan na ni kho ti chu la sa lam hi lang le kha thep na lam ki chem gol se lam hi zong le amel chin a thil pe zong ana ki pe ji na hi chu teng le NGO ke loi khom na chom chomin hichi no mai te ni kho la hin mai thai chaga wang se na nei ho aji acha to ki hen ho chu do khanga lo pi ta ki to sa za bolna pi zong au min hi e ho society sunga hi no mai te panglowin ima akiboldo boy kitile kise valpe se ponte leise na hi pathinin mihim ahin simchun no mai pasal biologically ti chu no mai hi na pasal hi na in kiba na nei ta hi zong le tho kibang bol thaina ki banga asem ahin e ma mi mal hi han in sung hi han zalanga hi han hona bi na hi han sumkol ve na hi han lang sarkar lam hi zong le e ho tha do society hin numei Vietnam na gel neu na musit na lungput ina yu hi ile la te dewin ikiti mu na hi lang pi ki man cha na hin pasal bo khang to cho khang to akiti thei pon vet sa nan bicycle wheel banga ki bang chana amalam zona pasal le numei ani ni a kal ason khom theya malam zona ache khom thei phat lebo mi nong ipha zo deu ila uwa khan to na hongum thei bep ding a hi